баден чӣ гуфтем бародаро, дар аккаунти мо $1323.28 ва имрӯза торгови плани мо $17.23 сар мешавад. Рафтем торгови плани имрӯзамонро нишонтон медем ва имрӯз бояд мо коре кунем ки баланси мо дар аккаунти мо $1453 боша. И торгови процесси май якам ва охирон, яъне панҷум сделкаи ма $309.96 мешавад. Ай шумо чӣ поддержка ва рафтем кор мекунем, пас тараца мекунам точкаи вход ма бифаҳмонам шумода. Приятного просмотра. Евро чеф медорам 1 дақиқа тарафи поён. Успех накардем сигнала. Мақсади гап сразу резкое понижение шуд. Лекин бояд айнаи точка мегирифтем, яъне точкаи даркоримон. Барои чӣ ки максимум шуд омад обновить кадам бигем мешавад ва результати сделкамонро штат мекунем. Точка входи ма уже непонятная бародаро, бояд ай боло мегирифтам. Хай в случае неудача мо чикор мекунем, я баробар зиёд мекунем. Ай ҷои соз бо сделкада медроем. Якум сделкамонро мебинем чӣ гап мешавад ва ай хафои дуюм, сеюм, чорум, панҷум ҳамихе далчи рафтан мегирем. Бояд аккаунти мо $1453 боша. 23 секунди дига вақти мо мондагиай. Штат мекунем результатча. Чӣ гап мест вечера 8 секунд монда, вақти мора 12 секунд, яъне получается на 5 секунд сделкаи мо пештар ай свечай. Геп дар тарафи боло шавад, сделкаи мо намезара. Идеальный бад якум сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид, медроем меткада мемонем то што плюс мо нагирифтем ва ай қафои дуюм сделкамо мешавем. И пара 81% додистай ва биёин ягон валидни пара дига меёвем ки проценти хуб мо додта. Интернет камтар сис кор кардистай. Данной ситуацияда восходящий канал тренда иҷара биёин изначально депозит кунем. Мақсад против тренда не особо хочется дромадан, барои ягон моменти дига гуфтан дар бораи данной ситуацияда 1 дақиқа тарафи боло медрома. Гирифт нагирифт, ак намедонам, интернет часпид. Гирифтай. Барои чӣ тарафи боло? Правильно савол мешавад. Дар ҳамин течение ҳамин қадар минут чӣ хеле ки мо медем, ҳамин линия моро пробой кардаги намуд. Агар пробой кунад, дар ҳамин ҷа пробой мешавад. Следующий мақсад точка входи мо инем ҷай ва результатча ждат мекунем чӣ гап шудан шав. В случае неудача бо чӣ хеле ки гуфтам, як баробар зиёд карда мо сделкада метроем. Як бор 5 минутаи ҳамин парара ма бинам чӣ гап рафтист. Уже ма ҳамин валидни пара да 1 дақиқаига тарафи боло медорам. Ва результати сделкамонро ждат мекунем чӣ гап мешавад. Якум сделкаи моро чӣ хеле ки мебинем 4, 3, 2, 1 монд. Мақсад неудача, дагона гирифтем, ждат мекунем ва даҷа отметить мекунем то што инаи сделкаи мо нагузашт ва қафои дуюм. Свечаи 1 минутаи нав сар шуд ва ҳозир мебинем чӣ гап мешавад. Свечаи 5 минутамона ба фикри ман 2 минут мондагӣ буд, лекин менеҷера обновит кардагӣ набуд инаи калидори инаи зонаро. Чор, се, ду, як, нол. Дуюм сделкарам неудача. Қафои сеюмаш мешавем. Либо ҳамиҷа да сделка мекунем, либо параро ҳалиш мекунем. Ҳозир нами свеча буд шавад, баъд мо сделкада медроем. Все-таки я бор 5 минутаро дидам дар бораи чӣ гапай. 50 секунд мондаи бестен ҳамин свечаи 5 минутаи нав сар шавад, бо идеальный бад мешавад. Барои чӣ ки иҷора чӣ хеле ки мебинем часто обновит кардаги айнами калидор монад. Барои мо ҳозир мо 1 минут тарафи боло будроем. В случае чего
Агар биоиро обновить кунам, боз сделкаи мо чӣ гап мешавад? Неудача мешавад. 35 секундаш мондаи. Лучше бем параллелиш мекунам. Ман нағз намебинам ждат кардана. Дани локацияда 1 дақиқа боло медурам. Восходящий канал тренде дар ҷаҳ накоплени рафтесай барои ҳамон тарафи боло. Ва результати сделкамона ждат мекунем чӣ гап мешавад. Чанд секунд монд? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Идагони мо яъне ба плюс ба анҷом расид ва бо изначален депозит дани локацияда 1 таига тарафи боло медурам. Вау! Магарам як баробар зиёд кунем. Як баробар зиёд кунем, 1 таига бутурем тарафи боло ва результатша ждат кунем. Иро обновить кард. Агар ки ябор бесем пробой шавад, тамом уже сделкаи мо неудача мешавад. Яъне накопление дар ҳами калидо рафтестай. Вай яками мо неудача. Медурем отметитиш мекунем то, что неудача. Ва дим сделкамона ждат мекунем. Сеюмша намедурам дар ҷа. Сеюмда намедурам. Параллелиш мекунам. Иро мегем неудача. Ва бо сеюм дагон монда омадем расидем. Анака сеюм дагон монад, дар дигар ҷо мекушоем. Интернет систи бадай. И ҳолиам обновид накардаве? Точкаи безеб дар омадем. 27 секунд мақсад вақти вамондаги. Сечара авқаш. Ждат мекунем чӣ гап мешавад. Чор, се, ду, як. Идагони морам мақсади гап нагзашт. Параллелиш мекунам, ман намекунам дига дар ҷа сделка, барои чӣ ки уже непонятный трендай. Барои естественно мара дани ситуация локация 1 дақиқа поён.
ждать мекунем результати сделкамона. дар як хеле ки мебинем ба кавои трендай якам ситуацияда пробуштаги дим даштаги иҷада ложни пробуштаги ва поёншам ҳам хел рафтаги дани локатсияра вообще мақсад пробой кардаги нестай последний пробой дайни ҷабдаги ва свечаи моро 12 секундш мондагия 1 минутамона вақти моро 25 секунд бояди пастаратса кина биёя инаиро обновит кина. Сделкаемон ба плюс ба анҷом расид. Имрӯз получается се сделка гузаштагиай 5таш вай нагузаштай $1453 бояд кор кунем. Дани локатсияра поёнаш дод мекунем. 1 дақиқа боло медроем. ва в случае ин инҷа биёя бираса бо якта дига тарафи боло медроем. Либо инаи калидор либо инаи калидори байни мондагим. Мира як баробар зиёд мекунем. яъне рӯзи 24 торговлии моҳе бародаро барои мо чӣ гуфтанем мақсад ҳама монда бурдборӣ ва имрӯзам ба плюс мақтам кунем чётки айбат мегзарад дим дагонда медром мушема вақт намераса барочки 5 секундай 2 1 0 естественно вақт нарасид чикор мекунем и неудача ва дим сделкамон ждат мекунем результатча. барои сигналҳои бепул шумо метавонед телеграм-канали ман бироед, ссилкаш дар описанияи ютубам ҳастай ва бинед ки мо хати ба шумо яъне дар вақти эфиромон чӣ хел кор мекунем ва анализ бигзаронед телеграм-канали маро мақсад. ва чӣ хеле ки мебинем дим дагони мо ба плюс ба анҷом расид. бо чикор мекунем изначальный депозит. Естественно видеои ман бе монтаж меброяд. Мақсади гап барои ҳамо шумо шокда намонед да. дани локатсия чӣ хеле ки гуфтум меоям максимум шавнаид мекунам бар аз вород мешава ҳамин гапи кор шуд ва шас инаи свеча бояд сабз буд шава по идее не баъди инаи свеча бояд инаи свечаи мо объемаш сабз буд шава ва точкамон созай мақсад уқа бад нест. Бист шаш секунди вақти ман мондай 30 секунди свеча. Ничего себе. Я сам не ожидал. И будет боло бравакол. И чиба хеле кад. Будет боло браво. Дим дагона ждат мекунем.
имрӯз получается мо бисёр дагон кардем, лекин дагон чизи хубае, мақсад дига баланс мехеза набарота, кам намешавад, лекин камтарака опаснее дагон кати рафтан ва изделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Бо изначальный депозит мақсад дига бо ҳамин точкада я даqiqa боло омадан можно, думаю можно, лекин последний сделка мешавад ай пара. Агар бигзара нагзара, последний сделка мешавад ва парамон алиш мекунем. Сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Ҷабат правильно, правильно. Ва дальнейшем шаг қариб вай мекардам, номш чӣ буд? Як баробар зиёд мекардам. Дани локатсияда мақсад боло омадан можно, камтар опаснее. Дар ҳамин байн вақте ки шумо навичокен, ҳеҷ маҳал надроед. Мақсади гап, вақте психологияи шумо як чиза воспринимат кардан наметавонад, лучше надроед. Постараться кунед точкаҳои подтверждениеро ждат карда, баъд сделкада будроед. Мақсад барои хитонда в случае неудача ман медонам ки ин инҷа меоям, баъд ай ҳамин точка мақсади гап бо медорам гиҷо тарафи боло. Худ агар 4 дагонам бикунам, инами разворот бояд буда тарафи гиҷо, тарафи боло. Дани точкада якта боло медорам. Мақсад оли свеча дидем буд наштагие, лекин мо бояд коре кунем ки свеча буд шавад, баъд сделкада будроем. Но иногда мақсад вақте ки опити кори шумо зиёд мешавад, уже понимание того, что свеча дар ҷо буд шуданаш мумкин аст, шумо хитон естественно медонед. Я получается из сделкаи мо ба минус ба анҷом расид, бо рафтем мо тарафи дагон, дальнейшем шаг дидем свеча омад иҷарам обновит кард, яъне максимуме ки ман гуфтам омад обновитш кард, яъне ҳамин 1 минутае ки мо сделкада омадем. Иҷа мо ду точкаи входи дига дорем, метавонем ай ин точка бо чикор кунем, як баробар зиёд кунем, бо айне точка калидор будроем тарафи боло. Мақсад вақте ки як цел мемонед, целтонда лучше ждат кунед, чем ай неудачаро мақсад қабул кардан. Ман ҳамин совета метам барои имина шумо одамое ки маро тамошо мекунед, ҳатто што ман хидм мекунам, мақсад ира метавонед ҳамчунин вай принимат кунед. Ошибкаи ман барои ҳамин саросима нашуда точкотонро ждат кунед. Вау, як сделкаи гада медроем ҳаминҷа, як сделкаи гада медроем ба ҳамин тамом. Получается чандум дагони мо? 3 дагони мо нагузашт ва мо 4 дагонда омадем расидем. Правильно? Правильно. Ва результатша ждат мекунем. 40 секунд мондай. Мақсад ҳамин 1 секунда ай свеча разницаш фарқия дора, лекин ми свеча бояд разворотни свеча боша ва ҳамчунин як бор мо 5 минутаро мебинем ки 5 минута моро чӣ мега? Оё гапи мо гуфтастем роста ё ки не? Чӣ хеле ки мебинем дар ҷа 5 минута откат додагия, дар ҷа 5 минута откат додагия ва дани
дани ситуациядан бояд чӣ гап шавад? Тен шавад откат бита ҳамин 5 минута последний минуташда. Ина иҷара обновид кард, иҷара обновид кард, иҷада откатни ситуация шуд ва ҳозир мебинем результати сделкаи мо плюс ба анҷом мерасад. 4 3 2 1 0. Бум. Гузашт мақсадига. Правильно? Правильно. Ина дагони мо ба плюс ба анҷом расид. Бо мерем изначальный депозит. Дани локацияда камтарак опасная торговаться кардан. Барои чӣ? Барои чӣ ҷа ду вариант собитияй. Пас стараться мекунам 5 минутаи нав инаи яъне минимуми иро обновид карданда. Метавонам обновид карда. Ва ҳамчунин чӣ хеле ки мо дар практикаи ҳамин ситуация мебинем, баъди ҳар як ҳамхели обновид кардагӣ чӣ гап шудаги свечаи разворотни. Правильно? Ва вероятност тарафи боло рафтанаш уже бисёртар айда. Барои чӣ ки дим свеча чӣ хеле ки мо мебинем ира обновид кардагӣ нестай. Барои ҳамин ки ҷои естественно тарафи ёвон яъне боло ва обзор на нишонтон метавон нисходящий канал трендай ва бояд инаи максимумоша обновид кунед. Дидед? Ина бараки соиш кунем бесен. Хубшай фаҳмодан ихемоно машмода то осон шава ина. Ина верх монам метавонам обновид кунам мақсадига. Ҳар як минимум нигаришда поёнтара. Дидед? Ин иҷода буд, баъд иҷода шуд, баъд иҷода шуд. И бояд иша обновид кунам ва из сделкаи морам чӣ гап шуд? Ба плюс ба анҷом расид. Бо мерем қафои як сделкаи дига мешем ба фикри ма уже тамом. Мақсадига уже торговый планмон буд мешавад. Параллелиш мекунем. Дани ситуацияда намедронам ма. Оҳо, евро ГБП 91%, 90%. Дани локация 1 дақиқа поён. ҳар результати сделкамона чикор мекунем? Ждат мекунем. ҳамҷа хитон бигем чикор кардан метавонам. Мақсад комментарияда камтар баҳс кунед. Уже бо приятный мешавад. Ки чиро ёд гирифт, ки чиро фаҳмид. Ва результати сделкамона ждат мекунем. Агар ки ин нагзара мо чикор мекунем? Як баробар естественно зиёд карда бо як сделкаи гада медорем. Баъд ва ҳаваи сделка последний сделкаи мо мешавад. Яъне плюсмона ки гирифтем тамом уже цели мондагии имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Агар ки ҳамирам гузашт уже цели мондагии ма чӣ гап мешавад? Ба анҷом мерасад. Бо ма мақсад бисёртар кор мекунам дар балансам. 8 секунд, 7 секунд, 6 свечарам чӣ хеле ки мебинем 4 5 секунди свеча мондай. Ай чӣ хешид и? Ман худам рости гап нафаҳмидам. Болои поёни свечаи ма буд шуд. Чӣ хеле и сӯхт, ман худам шоке. Ёро вестен плюс 1 пункати. Сделкои динангиноимон будан. Правильно? Имрӯза. Ва ина бигзара мақсадига уже плюсмонамо мегирем. Ай. Волатильность, это волатильность, а? Хабиёке, ай. Чё-то я не понимаю. Мақсади гап мегӯяд ки видеоро буд накунед. Мақсади ҳамин чие? И сеюм май медони? Сеюм сделкае. Оҳо. Офис овардем. Тамом. Параро баъди ҳамин ман ҷош далиш мекунам.
Вай возвращает, да, сделка он возвращает, правильно? Эй, иш нагзаш, да им дагон он возвращает, короче, получается. Ва аз бисёрият суол метӣ барои чи яке омад ду таъдод дурӯмади мақсадига. Барои ки омад максимум шабноид кард, ба ҳамин сабаб мақсад агар вақти ина нараса, вақти инаи идеал намераса, барои ҳамин хеле шид бачо. Так что иначе хеле ки дидем и бо нагзашт. Я просто в шоке. Гуфти гапо. Ай кор кардани ҳамин чиз. Бум. Свечера дидем чӣ хел кор кардистай охӣ? Не шумо худтон дидистен охӣ чӣ хел кор кардистай? Селмо назадем, шукронаи Аллоҳ, имрӯза таргои плани рӯзи 24 24 мақсад рӯзи челленҷмона ба плюс ба анҷом расонидаем, шукронаи Аллоҳ. Ва аккаунти мода уже чӣ хеле ки медонед 1453 небуд, даже зиёдтар аи кор кардем. Пага насиб иншаллоҳ цели мо 1598 чӣ хеле ки мебинем 1465 кор кардем. Пагада ира кор мекунем ва бисёре суол метавонем ки акай Умар чӣ ба худат рӯзи 24 дарасдагӣ лекин пага рӯзи 30 тарговатса мекунӣ? Ба сабаби инами дагоно диден мақсад дамҷа ҳисоб кунем, мақсад бисёртар сделкаи ма нагузаштагия. Единствен момент чӣ маҳкам кардагия мара фақат инами дагоно маҳкам кардагия, яъне плюс кати дагон инаи се сделкара покриват мекунад, бо 18 сум кор мекунад. И дагонам инаи 10 сделкара покриват мекунад, бо 15 сум кор мекунад. Мақсади гап ҳам хеле. Шумо дар приятного просмотра. Мақсад лайк комментария ёдтон набурен. Дар панои Аллоҳ. Видео ҳозир мебурояд соат 19:31 ҳамин рӯз ма запис кардистам.